Ukanti ababukeli bethu bazityanda igilanga lemeko yoqoqosho lweli kwikhasi lethu leWhatsApp baze bathetha benjenje. Uqoqosho lona apha eMzantsi Afrika asilothuki ukwehla kwalo nokungehli kwalo into ebesihleli siyilindelele into yoba emva kwalento yonke yale COVID-19 uqoqosho luza kwehla. Msakaza akungethusi mina ukwehla komnotho eSouth Africa ngezinga elingako ngoba leSouth Africa sinabakhwabanisi abayinkinga abangafuni noma sebebanjiwe baqhubeka bekhwabanise. Ngeke umnotho ungehli eSouth Africa ngoba noma kuqhamuka iproject abantu babona ithuba lokukhwabanisa imali. Umnotho ungahlala kanjani kungehli? Into edala ukuthi umnotho wezowehle la eSouth Africa iyona i-coronavirus ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, kwavalwa izwe, umnotho wehlo, kwavalwa utshwala, kwavalwa ugwayi, so umnotho mongeke ungehli lapho. Ngiyacabanga ukuthi bengeke vele umnotho wanyaka odlule ufane nowakulo nyaka ngoba unyaka odlule bekungekho lockdown, amabhizinisi beqhubeka nje as usual. So ngiyacabanga ukuthi umthelela owenze ukuthi kube yilesi simo somnotho iyona i-lockdown nokwenza ukuthi mase ngabe iphela ngiyacabanga ukuthi umnotho uzophinde uqale phansi upick up. Into engekufanele uhulumeni uyayenza kuvula izindawo ebengekazivule ngoba lapha ndikhona eNorthwest eminye imisebenzi ayikavuli basose babuyele bonke. Awehlanga-ke futhi umnotho kuphela la eSouth Africa kodwa wehle nje amazweni onke amazwe umnotho wehlile. Ungqongqoshe akasukugxekwa ungagxekwa muntu. Asithembe nje ukuthi next year umnotho ubuyele esimeni ube right.